Thixo muhle wasekuhleni ngicela ezulwini ukuphiwa umusa izwi lekhulu lenkosi yamaNazaretha unyazo lwezulu. Amen. Ngibekelela abayingcwele noThixo uJehova omkhulu oyingcwele phakathi kwendlu kaNkulunkulu, abefundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, abangcwele bonke abakhona endlini. Amen. Ngicela Nkosi enkulu nyazo lwezulu izwi lakho lingilondoloze njengabo bonke Nkosi libalondoloze mabiguqe kule ndawo isindayo kangaka. Ngingumntwana omncane kakhulu, bantwana bahle basezulwini. Ngiyacela kakhulu ezulwini ukuthi uNkulunkulu aze ngangishiya benami kuleli tshe lejasidi ebebhekene nalo. Ngingumntwana kaManazaretha engcwele, ngingowamkhize isibongo ezweni laseMbumbulu ethempelini nathi Nkosi enkulu yamaNazaretha unyazo lwasezulwini lwathi kusephumlane. Ayibonge Nkosi. Ngizocela ukufunda izwi elifishane encwadini yezihlabelelo zikaDavida 133. Ngiyayithanda le ncwadi kakhulu. Lithi leli zwi, bheka kuhle kangaka, kumnandi kangaka ukuhlala kwabazalwane bebanye, kunjengamafutha amnandi phezu kwekhanda ehla ezinteveni zika-Aroni, ehlela nasemqaleni wezimbatho zakhe. Amen. Silapha phakathi komuzi kaNkulunkulu, izihlobo zami Nkosini. Ngicela ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni angiphe okufanele abayingcwele bakhe, ngoba namaNazaretha ayamuzwa umuntu mayikhuluma into yakhe, futhi namaNazaretha amuzwa omunye umuntu ezushembe kuphela. Ngiyacela ke Thixo wasezulwini kube ube nami, ukhulume wena, ungeze wakhuluma mina, ngoba mina ngingumuntu wasemhlabeni. Mase silapha endlini izitshe ezinhle zokukholwa, sisendlini engcwele kaThixo. Uma singena kule ndlu ikhonza izihlobo zami Nkosini, bonke abazalwane abangene kule ndlu bayaguqa ngamasango onke, abatshela imbuzi nenkomo nemoto nomuzi nokugalwa. Kodwa yonke indaba ecelwayo uma ungena emasangweni uthi Nkosi ngena nenhliziyo yami, ngoba inhliziyo yamaNazaretha engavumi ukusondezwa kuJehova, iyona engeve ingathanda noma uzamile waphulungulundela waphuma ekhaya. Ithi bona iyenzeka lihambe nawe la ubeka khona unyawo nalo libeke khona. Kodwa uthi mawuza kule ndlu lihambe libalisa lithi engathi noma sefika emasangweni ezulu angeze ukucela ukungena nenhliziyo, make wangayicela ukungena nayo sengimnqobile. Ngoba inhliziyo yamaNazaretha iyona engathanda ukuba siqashe phansi konyazo lwasezulwini ngemini. Noma sakhuluma ngenhliziyo enqabayo,
ngizalwa ezweni lakaSwayimani, ngikhulela emzini waseShomani. Amen. Ngenye imini mangisakhuluma ngale ndaba yongena ethempelini nenhliziyo, sathi singabafana sikhula sasibane, sasina sisezikoshini. Udumo lasezulwini uJehova ungcwele kwakusekhona umuzi ose-Transfit ngase-Wartburg. Ngiyasaba ukubiza igama lami, kodwa abadala abangcwele bayaluzwa uma ngichaza kanjalo. Inkosi enkulu yasePhakameni yayinokuthisa kulowo muzi yokwenza umhlangano khona. Bese siphuma esikoleni laba abafana esisina nabo, umhlangano uzovalwa. Bese siyakhuluma ngokuthi bafana bakithi sihambeni siyovunulela uJehova, siyosilela uNkulunkulu. Sibane su4, laba babili bangane nomfula, thina mina nomunye singaphesheya kumfula. Uthi imvula kakhulu, umfula kufanele basuwele masiya kulomuzi, bese uyagcwala uyangenisa. Bese labe sikhulume nabo, bese kuyabafikela ukuthi angeke usibanibani nosibanibani beseza ngoba bagcwalele umfula, asambe thina basishiye. Kanti sizosala sithubeleze thina. Masithubeleza uma sesiyofika kulowo muzi, bese sihlangana nenye insizwa kulezi besihlukane nazo izolo. Sihlangane nale insizwa igijima kakhulu. Sibanibani? Uyaphi? Hambani. Nina namhlanje ngifuna ukulizwa izwi kaShebe. Hambani nina nithanda ukuzwa izwi kaShebe. Awusanibani wenzani yahlubuka athi hambani. Ngoba nina nikholwa kakhulu, hambani. Angisayi nakulo mgidi angisezokusina. Manazaretha engcwele Nkosini. Sahambe sesidumele sijahile, siyabuza uphungelihle. Uyasho kuyazwakala ihlobo zami, siweza uthi Nkosi siyelelu Baba. Ungakho ngithi masilapha ihlobo zami Nkosi, inhliziyo ayiyona engathanda ukuba sibuthane phambi kaJehova. Simnyazisa sibanibani, uthathuya umlele athi kade ngilele ulaleleni, athi kufika intwana esithongwana ufike into nje athi angilale ngalala. Sibuthene lapha phambi kaNkulunkulu kaNazaretha egcwele. Ikhona neyami inhliziyo lapha endlini, ikhona neyakho uyayizwa kodwa.
uyayizwa lithi awusibanibani bese siyamxoxela lazi kwesekwenzeke kanje bese siyamushumayeli sikoke umshumayeli sekwenzeka ukuthi nokuthatha abantu abami inhliziyo injalo mawuphethe izinto eziningi lokuhamba lekahlebe indlela iyancipha usalele ethandwa yinhliziyo yami maNazaretha amahle enkosini masilapha siphambi koNkulunkulu wamaNazaretha siphambi kwendaba enkulu ihlobo ezintsha enkosini yini abantu abahle basezulwini ngikokela umkhulu ozaluma wami matabami bazukulu hlala la nebona njengoba sithi ushaya uNkulunkulu yazini lokhu matabami ukuthi ushaya uNkulunkulu wangaphela akekho uNkulunkulu oyophinda abe khona emhlabeni ushaya kuphela ngani mkhulu la uthi matabami sidakwezweni lasemsinga zawasekhezweni endaweni yakwaGophi lapho sidabuka khona sazalwa thina sinomfowethu sibabili nodadewethu ababili unodadewethu wokugcina wathi abazali bethu bemthola waba yimntwana njengathi umntwana okhula kahle wathi masekufanele athathe unyawo wasiyakhondama lo mntwana wagcina sabona ukuthi engane nenkinga wagcina ingane esehlala kuyona ngoba ingane egula iyona ethandwayo iyona esondela kakhulu wayiphatha unina waqina ukugula kule ngane waqala uthi umkhulu waqala uyise baphuma abasiko amaNazaretha baphuma bayaza abantu baphuma wena abantu bazuzile abagezwa uJehova kodwa abantu baphuma ekufiyeni baphuma nabo izitha zokukhonza baphuma bazama iyakhula ingane ikhula kuleso sikhathi wathi unini masithole esingona lengane wabila naye insipho yakhe isigongo abantu igongolisa ukuthi awusavumela ngidedela ibeke phansi iyagula nomuntu akuyakusadleki yaminyama lengane yakugula lengane uthi zaphuma inkomo kubaba zaphuma uthi zaphela kufika lathi ngizoba nosizo zaphela wangenela embuzini kwaphela imbuzi uthi omkhulu wathi lapho babesebona useneyikweletu lo mntwana wathi mayisuka wathi mayithi 15 years usekhona umntwana njengesikela uthasela umntwana eseqhuma ifunga ey'ntathu uShembe amaNazaretha abantu balande kude khumbula nawe ukuthi uShembe ukulandephi bese lo ndawo uShembe akulande kuyona uyihlukanise nokuthi kulelizulu lalumntwana okubo namhlanje kunjani emuva lakuphela lakuvela khona ukumela amathele nonyazini ngoba izolo amaNazaretha lisehlulile wakhona umntwana usethi uyise sengisaba abantu senginey'kweleta sihambeni asithutheni base behamba enkosini bakajumisa beyofuna indawo bafuna bayithole indawo abantu kwizwe lisaphila abantu bathi babefika emzini wakaNgcobo bafike banikeza izinto ey'mbili bathi ngoba nisuka kude thatha nazi izinto ey'mbili enye nizolala enye nizophela kuyona konakala ukuthi babuyele emuva ngithi bashiye uMajoli ushiye iy'ngane ulanda iy'ngane-ke manje nomkakhe nalo nina nalolu godo bathi babefika beza kulo muzi baphila kaNgcobo no wabuya nenqaba manje ingane zethu ingane zethu zokuba zithinte nje hambani niyoqhumeka entabeni yena enikezwe endaweni eniyona ngeke nihlale la ngeke nengane zikwazi ukudla hambani bahamba
mana zathu shembe uNkulunkulu. Amen. Ithando zitsha izinto zokukhonza. Ithi sathi sesisekweluseni nabanye abafana wakhamba umuntu eshaya umkangala wafikela umuntu watabami watozani lapha basebenza uthi unkulu ngangikhona ngakomunye kulezo ngane wathi nje batabama uwela lomfundisi ongena itholeni ukhuba ukuthi uqhamukela kuphi bathi uqhamukela kwaCuphulaka wathi ubani ozongiphelezela wasedumba uJulius le ndoda engikhuluma ngayo yena umfana wathi umfana ngizohamba nawe bathi umfuna wayesethi mfana wami lalela la wathi mina njengoba ngikhile enganeni zonke wathi ushembe mina wathi ngiyakini ngifuna ukuhamba nawe ufuna ungikhombisa yini wathi eqhamuka umkhulu eqhamukela kwabo yayisithi Nkosi ntanami ngize kulo muzi ngizwa kuthiwa uyagula kulo muzi uba nogulayo athi kukhulu dadewethu omncane uma befika bekhuphuka naye batho zindembili ukhona itshe elikhulu yafika lensizwa mana zalithathisiyo yafika hlala kulelitshe yathi xoxoxo kulelitshe yathi wayihlala khona yayisisha ikhwela yathi khwela awu mana zathu Nkosi yami sikhuluma noNkulunkulu wafika endlini kaDina noSenza kakhona wena phakathi umuzwe njani bathi abakhonzela nyango nduzana nusizwe unjani wathi basizwe bekhulekile nawe ukukhuleka phakathi komuzi wasehleli onyazwe ezulu Thomas zami enkosini yathi bayisho njalo lensizwa nawe nabezwe lakini abashaya ikhwela khona umuntu onazoshaya ikhwela nayo insizwa yomemo nayo umuntu omhlanhliziyo nayo umuntu onhliziyo menamona oshaya ikhwela abantu bayishaya elishaya ifilo ikhwelo lakhala enhlizweni yenkosikazi lakhala enhlizweni yendoda lakhala enhlizweni yentombi wonke umuntu indoda ethatha isitela ngayi inkosikazi yathatha itshani yalembatha yathi konakele ngamajona zafika isihlobo zami enkosini bafika abantu abadala babizwe ikhwela bathi sawuthele benzindibane kwaCuphulaka kaSwayimani wemuntu waseHlomani wemuntu wakaSwayimani makho wathi bayefika
wathi phekani iphalishi, wathi bilisana amanzi, uphophele amaNazaretha. Usho njalo le ndoda endala ithi wathi ma iphekwa leli phalishi lamabele, laphekwa leli phalishi, wayesethi wenkosikazi woza nesikela lakho. Yathi wensilo seliphekwe leli phalishi, yathi hawu, yathi kanti intombi ngabela ingabisiganile, kodwa nomuntu ngobe ukhulela phansi njengesikela, wena nkosikazi wabona isikela lokusintsha. Le ntokazi kwabe yakuthiwa uthotholo ngwane igama lale ntokazi kweyasiyasindiswa kwabamkhulu kwakungeka kwamajola izalo phakade. Yathi ma yakubeleka phezulu itshe ilokithile ngendlela lacishe mina ithi ikhanye zezulu zosikhalisiyo ithi waManazaretha wazwamJehova. Yathi yamlalisa ngokusikela lakhe ngokugoma lakhe, yafika kunyawo esifubeni sokuqala. Yathi izitsha ezinhle saqhuma, walungiswa ukuthi sonke sakanodungwa. Le ngane ineminyaka u-15 ilokhu yaqalwa lento ineminyaka emithathu. Sebehlulekile abantu basemhlabeni namhlanje. Khona abantu abasathi ushembe umuntu. Abantu bombona njani uNkulunkulu? Ayekho thina uNkulunkulu esimaziyo, ngoba uNkulunkulu ohlala ezulwini akamsizi umuntu. Thina uNkulunkulu esimbonayo unyazi lwezulu, ayibonge igama lenkosi. Yathi beseka saqhuma isifungo sokuqala, yabeka kwesesibili saqhuma, yabeka kwesesithathu. Uyabona njengoba siqhuma isifungo, njengoba siqhuma uyaluleka lo muntu useveza umntombo lakhe nobudala bakhe ukuthi ungamsenga kanani. Wathi waqhuma lesesithathu wanuka izwe lonke. Yaphila lo ntombi, yakhula, yagana kwashiko basishi ezweni etsheni kaSwayimani. Ngalo uNkulunkulu maNazaretha. Nazaretha mahle Nkosini, noma izolo zingasilahla, noma umhlaba unganqaba, kodwa sosho noma sesidla inhlabathi sithi ushembe uNkulunkulu. Sithi ushembe maNazaretha uNkulunkulu. Ngesinye isikhathi lapho ngambona khona lo Thixo uManazarethwa ungazange bethi umzimba wesithathu. Ngisesitolo ngiyadayisa, ngizabela ingane, sihambela abazali sibancane, ngiyadayisa isitolo somuntu. Uma ngidayisa bese qhamuka inkosikazi ethile. Ithi inkosikazi, wena mfana wami ngikuthanda, umoya wami uyakuthanda. Usho le nkosikazi, sho kumina. Olesihlanu, u-93 unyaka, uMashi inyanga, umkhulu weziboshwa wayesevula amasango ngalo nyaka. Ithi uthanda ngenzeni, yayitshalile ummbili. Ngathi wema, ngithanda amahiyo into eyisimangaliso, amahiyo yisitokotiya, siqhushaqhusha, angazi ukuthini ngakini. Yahamba lenkosikazi, ngiyayibuka lenkosikazi idlulela kumina emfuleni, ngiyayibuka isingene esimini yayo iyafula lenkosikazi, ifula umbila iyomphela lokudla engithe ngiyathanda lesihlanu. Angazi ukuthi angibephela kuba nayo ngoba ngiyibonanga, kodwa ngiyalanda uNkulunkulu wanoThixo ukuthi ushembe uNkulunkulu kangakanani. maNazaretha noma usizele ukudla amadlebe, ukudla yonke indawo, kodwa ungabethi ushembe. Asiyophiwa kuhle kodwa ngelinga ngekholweni uyahlupheka maNazaretha. Singakholwa ukuthi umkholo wethu sikholelwa umhlaba kuphela, sikholelwa ukufa kwafethu bakhe, asikholelwa ingcebo. Lonke sinakho siyaphiwa umusa wonyazi, kodwa inhloso yokukhona ukuba singanqotshwa yithuna. Lapho inkosikazi ukudla uyazi wenzekalani mina? Wathi nje khene lokho kukhathala kwasemini. Ikhawubila lapho inkosikazi yakuba ithi mangisondele kuwe Nkosi noma ngigqutshwa inhlupheko, ithi ngathokoza ngiphinde ngithi nje mangisondela kuwe, ithi noma ngethaba ngiye phezulu
kwakufika ukukhathala kumina ngehla ngensika lesitolo ku-enta kufika imuntu ngehla ngensika ngathi ngilala kufika leso sithongwana sasemini kwadilika inyanga yezulu yadilika ngale nsika yathi qithi laphansi kimi. Ukhona endlini? Amen. Wakhamba inyanga yezulu ikhamba iphethe isikhafuthini esibomvu esinezivalo esimhlophe. Ithi mina mntanami uyasibona lesi sikhafuthini? Ngithi baba ngiyasibona. Bese sivula mayisivula inyanga yezulu esikhafuthini isivula phakathi lezivula kona ilokudla okuphekwa yilo yamama. Bakhona abantu esontweni ilokudla okuphekwa yilo yamama akafiki nakhona kumina. Ithi kubona lokudla ithi lo mama bazokulethela lokudla mayisefika nakunga kwenqabi. Ithi ofika ukuthathe kodwa mina ngizoletha umuntu wami ozodla lokudla. Amazi ushembe maNazaretha noma singathi ngomhlophe kodwa sinako kube simngabaze. Uthi ngizoletha nganginomntwana oyephuma ekhaya adlule kamina esitolo acela ukudla ngimnikeza esikoleni aphinde mayibuya esikoleni adlule nakumina. Ingqondo yami ithi ashuthi izodlula lo mntwana wami lo mntwana ithi ingane ashuthi izodlula le ngane izothatha lokudla. Ithi kuzofika umuntu ithi ngizoletha umuntu ithi kodwa masekufika lokudla uma kwenqaba yazele yaphela ngoba ngiyibona ngimuva yazele yaphela ngaphaphama mangiphaphama ngiphaphama lo mama oyopheka lokudla nami umilela ewindini uphethe ukudla okungesikhafuthini esibomvu okuvalwe ngezivalo esimhlophe. Inyanga ezifika afaka ucicane yakuthi yakufaka ucicane yasikhipha uplastiki wesingo yathi awubona lo plastiki wathi unomuntu ujuqu ngekuphile. Wathi kodwa lo mama mayefika nalokudla ungathi ngoba sengikukhombisa uba kwenqabi ubokuthatha kodwa ngizoletha umuntu wami ozodla lokudla. Uthi lo mama mayefika umfana wami sekuvuthiwe ukudla kwakho sekuvuthiwe. Bese ngithi mina uma ngiyabona bese kunakho bese ngiyakwemukela ungesikhafuthini esibovu kuvalwe ngezivalo esimhlophe bangivula phakathi lokudla uyashisa. Bese ngithi mina kumama ma lokudla ngiyakuthanda ngikuthanda kodwa masikubala ngicela ukufaka lapha efrijini kube kushawa umoya. Uthi lo mama kimi mntanami angikwazi ukukhelela umbilila ngashisa kangaka. Bese ngithi bese uthi uzokudla kubani okungenalikha noma iphula ezibili ngikubhekile ukubona ukuthi uzokudla lokudla. Ngithi mina mama ngikuthanda lokudla inhlale isimangaliso kodwa ngikuthanda kamakubanda ngizokudla ngiyakuthembisa bengiyayiphekisa umdala ukudla uthi uzokuthatha ngingakuthanda. Athi kodwa mntanami ikha noma iphula ezibili kade huba laphaya. Ethi mangisondele kuwe Nkosi athi noma mqhuqa izihlupheko athi ngathokoza uyakhumbula kona la uphuma khona nami kuye nisho njalo. Ayicela ngimnqoba lo mama khuphuke nje umzimba omude umuzi wakhe ngiyawubona usentabeni maye phezulu uyabona laphansi nami ngiyabona kwakhe. Athi kodwa ke ungamphonga umfana wokudla lokudla maNazaretha ushembe wazo uNkulunkulu. Amen. Lo mama emshadweni wakhe wabusiswa ngengane yodwa imfana. Wayebusiswe ngengane yodwa imfana. Ivele qhamuke ngane nayiphuma esikoleni. Qhamuke ngane ngajibana isimangalo. Sithi sengithi uNkulunkulu ithi iphuthe afaka ngithi ubona ukuthi ngilambile. Ulambile emlambile lalela awuphela ukudla nje la kumina ukudla ngakho ogcina ifilosofi yami ngibhekele uma wakho ngothando lwakhe ngeke unikele ukudla ngicela ukuthi dlula athi ndokha angike noma iphule zibe yimini. Futhi ngizofika umtshela uma ukuthi ukudla kwami kudliwe ukudla kwakho kudliwe yimi. Ngizofika mina ngidle lokudla lokho ngizofika ngithatha okwami bezongibhekela kona uma ngikulethela ngimtshela ukuthi okwakho ukudla kudlile. Anginakile ngazi maNazaretha nguthatha ukudla wena ungenze njani. Thatha ukudla mina ngimnikeze umfana aphose umfana iphula uthanda uzokhipha unayibili uma ngabe
ngeke mina ngephuna ezibili phonza umfana sokuqala phonza sesithathu phonza umfana abili ngicela umfana Mazaretha akusithi ngiphe baba sonali Mbovana wenzani wajapha wavela mndwazela nje ngibuka wakhathala ngikhathazwa yini Mbovana wajapha mfana wangibuka wenzani Mbovana na wajapha Mbovana wangibuka wakhuluma ngezwi ngesilomoshini khuluma ngesilomoshini wathi bhuti khona into egoqayo eswini yakhuphukile izweni ngathi wenze njani wathi bhuti ngibizeleni uma ngaphuma ngame esitolo ngathi wema uMadube angazi noma wayelindele ini ngoba ngimemeza kanye angimemezanga kabili waqhamuka wakhe ngeke esondo wathi wenze njani ngathi Mbovana wathi ngathi udlula wathi awulethatha ngathi lokho kungilethele khona uzobanjwa yethi izwi lenkosi namhlanje ngikutshela ukuthi uzobanjwa awuna wabangasho Mbovana ngabe sabathe wathi emakhaya ke inganekwane imoto unyaka u91 ingane wanele imoto wathi gijima qatshanga umbikeni wakakhumalo owayenestaliyoni wathi washonila ngachitheka umfana izilo uzobanjwa noma lapha ekholweni lithi izwi lenkosi uma uphatha umthini esandla uyikholo ufana umfana ngesandla sakho umlaza ukuthi uphetheni awubheka sakisandla uphatha mina ngesakisandla ubheka sakisandla usifunge uphathani uphatha isihlabelelo uphatha uphatha ubo uphatha ikhawu uphatha ishopu uphatha umbrela uphathani isizwe nkosi yami isizeke size nkosi yami
uphatha lamafutha aphatha unyazi bezulu uphathani wena ngesakhe sakhe sengibala abantu benkosi kodwa ngelinye ilanga ngithi angiyikhulume le ndaba bantu abahle basezulwini ngithi angiyikhulume eManazaretha ayingcwele le ndaba eManazaretha abahle ngithi angikhulume le ndaba bese ngibaleka bese uJehova engivumela ngesinye isikhathi khulise inkosikazi yevangeli khulise inkosikazi yanokuhamba esiluleka ngale ivangeli likahlebe ihlobo zami enkosini kodwa ngazi ukuthi bazophakaphi kule nkosikazi eManazaretha wathi ngemini iyahamba iya-14 le nkosikazi behamba-ke kudaleni behamba mayekhona umuntu waseShomani wazi ukuthi ithempeli bekuyiseShomani kwaqale waba-park wakusota mlomuze bengimuhle eqaleni ukhono ukhona waze wakhe ngitsheni waze wakhe ngihlomani usuka lapho mangayile eShomani uye wena emngeni phesheya emkhambathini iyahamba le nkosikazi ngemini ya-14 mayihamba ya-14 ihamba mhla ka-13 ijele kuya mhla ka-15 kuthi ngalolu suku lango-1990 June 13 ngoLwesithathu besiyahamba le nkosikazi iya-14 kuthi ngoLwesine ngasasa siyibone le nkosikazi ewuzalima wami ibuya le nkosikazi ifika inabe edekweni ihlala inabe ithi wabazukulu bami ithi wozani ozani lapha buyani bese siyabuya sihlalela ithi lalelani ithi ngizonitshela ukuthi ngibuyele ku-14 lalela le ndaba izokusiza uma uyinsizwa lalela le ndaba izokusiza uma umama sogcina ngayo le ndaba fika kusezihlalani ikhala iminyembezi khulu kwenze njani ithi ngithenge i-14 zawuchaya zithi lapho uma bashona kwakuhle kwanjeya kwafika lapho umpokoli akayihlale bazivula ikhaftini uthi zahlala uthi thesahleziwe zithi Manazaretha ayingcwele uthi wasengena inkosikazi umnyango ewukhokheli efaka isipika sayo sehle sashaya emaqakaleni sikhihleke ngaphambili isipika yasingena yathi qala amakosikazi yasiqonda yini konke ntombi namahobe namhlanje mangadi ngithetheleka ezulwini ngithetheleka namhlanje ezibele uNkulunkulu wasefika umkhokhele kuka kodwa isipika sakhe sishaya phansi ngapha siyaqithe wathi umkhokheli mina wangibiza ngegama lokuzalwa ubaba wathi mina wethembeni uthi ngathi manga uma ngiyambona umkhokheli uthi njengoba uthelela amakosikazi wathi ubani umkhokheli wakho la bakhona endlini yasonto bakhona uManazaretha endlini yokuthandaza wathi ubani umkhokheli wakho uthi namkhomba ngathi nanda wathi le nkosikazi wathi lo mkhokheli wasezulwini wathi lalela ngijahile ngiyaphuthuma ngihamba ngiqoqa aManazaretha amakosikazi anotebhuli lokudlula emhlabeni nawe unotebhuli lokudlula emhlabeni kodwa ufuna umkhokheli wakho ngikhombisa umkhokheli wathi ngathi nanga uthi ngathi ngamkhafa nomkhokheli kathi awuboni mafithi manangiya uthi wathi ngomoya phansi umkhokheli wathi lalela mfazi wesilima lo nkosikazi omkhombayo nomkhokheli akuyena umkhokheli wakho lo wena nomkhokheli mhlabekwayo wakho wafuna wambhika wathi awufuni uphi mfazi wamfuna Chawula Chawula
phindeleka utshele ingane zakho zikufundisele lo mkhokheli ngoba uyahamba wena emhlabeni lo mkhokheli amagama akho awekho esiphikeni kuye babadoda ohlezi nje bakwavumela babashumayela lapha nje ngomshushumela wakwabantu wamgcina umazi ukuthi nihlangana lapha ngoba lisolwandle ulapha nje ngisho bafundisazela kini abathathu notice ngoba inhliziyo yakwavuka wabuya inkosikazi ikhathele khulu yini khulu zonke ngamele yini wafika lesine kumhlaka 14 wathi umkhokheli wasezulwini angasawu 14 wathi ngo-12 ngolesihlanu esuku phefumulo wakho uyahlukana nenyama wathi kodwa umuphi umkhokheli ozofunda igama lakhe emabhukwini abesayo ngoba lo awumvumanga wamphika sasithi lento ndiyadlala wasinwa kulo muzi wakithi kaMajola wathi wasinwa wathi wahamba si-11 yaqeda into ngendala wathi ngo-12 yahamba emhlabeni sathetha icala sesiye enkosini unyazo lwezulu lwethu izimbo zithathu uzobanjwa lithi izwe lenkosi namhlanje uzobanjwa uzenza izinto mayithi wena abantu bembethe kuba nenkani izinto zakho ziyaphumelela kodwa ngasephelelwa ukuphumelela uzobanjwa asithi mkhokheli icala lavuka ngo-1990 icala alilali wogawulubheke tondeni nazaretha uye uzongena enqabeni lapho ekhaya enazaretha unkulunkulu asiphi inhliziyo eyivumayo ukulizwa izwi ngoba yikhe nqaba ngo-2012 February 9 kwakuyisoto lo nkulunkulu omkhulu wakithi unyazi lwezulu lwalongena esangweni lwezingakithi eningizimu etehese esangweni ngalonyaka izulu laduma into esimanga usuku onke wathi ngo-8 ekuseni langena kwamkhize angilakuzabamithi mina wangu 2012 uyakhumbula ngo-2012 ukuthi wawunjalo emhlabeni lapha ekhaya sabonakala isilwane esihle sezulu unyazi lwezulu seligijima phezu kwezindlu lugijima lasho izulu lakhe wanqaba uJehova unyazi lwezulu wahlala entendeni yesandla sakhe wajija ethebeleni ephumlani yashaya kamthini yilapho ngathatha kwesinqumo ngathi ukamthini ethempeleni never forget amathumbu afezela
shaya wavika unyazo lwezulu lavika lapho noma usendleleni letekisi uNkulunkulu ophelele eNazaretha libonge igama lenkosi bakwenza kahle uJehova umuhle unyazo lwezulu odedile ngibe ngicele kuye ngesikhathi indoda yami yezinkonzo aphatha lo msebenzi awubusele ezulwini izulu labonga kwathi ntambama indoda yagula ishabanga nezibi ngiyasaba uyisho kodwa indoda ebikhona nje endala lamadoda lapha ekhaya yathi masigula isiyobikwa kuyihuka kwathiwa nangu usibani babantu kade umnikeza umsebenzi useyagula ithi inkosi yasekuphakameni uguliswa ukuyisiphuphuko njengoba ngimthumile nje ube sephakathi emnyangweni wezulu wahlulela ukucelela oyise noyise emkhulu bakho uNkulunkulu akabakhumbule esigudini sosizi waphatha inkonzo wagcina lapho angabakhulekela namabakithi khulekela uSaqaza khulekela umzukulu khulekela unjiyana omsuthu kaNtoni ukuthi uNkulunkulu asabakhumbule khulekela bona uJulius khulekela uPhakade khulekela indoda engizalayo ngicela ukuthi uShemba ayikhumbule lapho ikhona ukuthi uShemba bathethela amacala uNkulunkulu angikhulisele abantwana khumbula ikhaya la banazaretha amahle Nkosi bengipho uJehova izwi usemukile ngiyezwa ngizosebenza ngiyikho cela leli izwi ngime inkosi kuselizwile baba izwi lenkosi belithe isihlabelelo kuzovala ngazo number 15 wacela umshumayeli ubaba umshumayeli uPhewa ozohlabelela leso sihlabelelo inkosi yokubusisa ubhuqa wamagcwele Sithu sema